ding mi asoin kan state sarkar ding to chuan kan lati thafal hle atia Thai le na atana district agriculture marketing committee a poisa pek chhuato song chu cheng vai bel chesom nga pariat point bial pariat ani thole so thing bi ka quintal noi khat sing ni sang thum zakwa somle panga point pani pathum an le to thwa soya heta tang hia sarkar chuan cheng vai bel che sari point panga amule to ni asoin advisor to chief minister chuan Thai le chungchanga hian full mark an mulona a pass mark thattak an honia anin ria thwa soya an pass na division ero chumi puite pek tura an datia soye advisor to chief minister chuan kumina India ramhun danga so thing thar antama wangin so thing man na satakin at niam ni ina soya Bangladesh ramboya wangin na shalchwa konga harsat na anto baka Mizoram atanga phai lama phur chhuak torlir theidu anga an ho theilawa wangin le so thing processing lama anin pe man lawa wangin harsat na antok ni ina soya heng an harsat na to aswal puite hi mi puite point an ria thiam pui hle nia an ria thwa soye so thing chu state ming chernan man antum ti soin Dr.Kc.Malsawmzauva chuan kumin hi market system siam felkuma an ngai ti soya Mizoram so thing in Kacharle Siliguri Kalpela Visakhapatnam le Delhi chomezor na te director athleng veta chu thil chin chhiat tak ani thu soin tundin muna Singapore a thon tura boy pui mekani thule reilo te nuwa thon chwa thei anin be sei thu soya mizo te ril ru aman molu tuk chu inzir an ngai ba ka kunha thok tu fel tak sarkar wa mananga kal anom laya mirin om lo le ti thadu lo anom thin chu poi ati thu soi bok Venezia PM General Headquarters chung in com hi pulatan moya General Secretary chuana kai shwai clear tu le ngai thatu zong te in zawain chubai ka buk chewa du sak na sangber kalhan buk chewani ole tun chuma chuan tunge Dr.Kc.Malsawmzauva advisor to chief minister ti thupui manga gilba rolte thujek ngai nom tak mai le bengwa thak zet mai hi kan ngai thau dorani tuna ilongai tha ang Indiaram economy chiatlai berkhan Prime Minister of India Nahasima Rao chuan Dr. Manmohan Singh chu Finance Minister ni turin asoma heti lai hian Dr. Manmohan Singh hi Member of Parliament anilem lawa heta tang hian India economy chuan mason lam apan chhota zotani ZPM in sarkarna achan vele Mizoram Chief Minister pulal du oma chuan Fing tak main Dr.Kc.Malsawmzauva University zirtir tu hi advisor to chief minister ni turin ada hi chief minister pulal du omale prime minister Nahasima Rao te in an le an fin dun na chu anita ani pakhatna aharber subject marketing le economy hi kalkoplat ania ZPM sarkar policy lian ber mai han holding le marketing chu Dr.Kc kuta hian alotata ani hian thei top chu in research alo beito na zong nen athiam na le theina zong mangin ZPM sarkar policy how tak hi amachon ta ani panina entrepreneurs Mizoram chunga so thing hatkura ayeng le dang te lama ti tak zeta sumdong to te entrepreneurs dik tak ho lekhathiam tak ho mani poa kekani inti ho tha chu sarkar tho pui turin asom thu thei tamaya hi Dr.Kc.Malsawmzauva mi ne theidan le afin na em chu anita ani heng ho hian India ram so thing bayar state thanami anron sor chuak hlom ta ani pathumna Mizoram state pian tirachanga avoi khatnan Mizoram puma so thing aieng bun phiale dangte systematic dewin an han lei chhota a heng system zong Thluak bur ber chu Dr.Kc.Malsawmzauva hi ani palina voin theng hian so thing hi kg vebel chi chuang fe lei aloni ta der mai hi India ram re chete mem kumpo a state dang Karnataka Madhya Pradesh le dang te den so thing lei tu an han in po siak tak mai te hi Mizoram history a chuang reng to tur ani pangana chief minister pulal du amalo finzia hi ngai tu tham ani hetianga mifing pon lammi dai advisor to chief minister tura asom na chang alo ria hi ZPM party tan milestone ro pui tak alo ni tadai ani hi
Honorable Chief Minister Pulal Duoma, le Chairman Mizoram State Policy Coordination Committee, Pukesap Danga, Home Minister, le Helaya kan Minister Local Com Zong Song te, tin hei voina kan MP te kan MLA te, le Helaya in hun lutak senga Local Com Zong Song te, amasa in Mizoram State Policy Coordination Committee chuan chibai kan buk chewani programalan angkhan inlom na thu soi tura ti kani a ka inlom thiam agem ti chu ka shelawa eng tiang chia ha inlom tur nge po ka thiam chia lawa eng poni sela ka inlam kim seng don chuang boxi lawa hetiang zong hianin hankal pui tum ta ila ama sabera chuan khongai takin kan minister tele kan MLA zong zong te kan MP tiamin in thun mun tang khan kan CM ho kha melodin sakula mi puiten kut dei ne ulom teng u kan lom me ti chuan han holding team kan timaya Mizoram Policy Coordination Committee member te kha khoi takin in thun mun train loading vele teule kut bei lo lomang ani hi han holding team kan han ti deuh leka hei kusoma ho hian kan lo me ani tel lo hi chuanin voina kan thil buat sai hi kan tlang zar thelo ti kan chianga an chuwa kan lom hle a an thokrim viawani tin Mizoram Agriculture Marketing Board member co-opted member telin khongain kan thun hunai lo ding teng ule ho kha kan chairman kupisia te o pucha te o khila ba pokhian oma lom ome ani pon thokrim tau tlau hle mai tin kan han holdinga mi poimo bank atak tak han hold turte ani zog mang chu bank lama kan official te kha khongai takin thun mun trai loading vele teule bank official zong zong kha alom ome tikhanin hey party lama kan ho tu te voina miron troi ombok kan lom khop meya kan OB te kan Valu pa council hantiang chi te kan PSC GS le achung lam zong zong kha khongai takin party mi le sa thalai lam pang te poni ang ka soitong khan kai lam kim seng don silawa party lam pang mi zong zong kan ho tu te ka khongai takin thun huna trai min han din sak teule alom ome ti chuan ICT le planning department gan om chuan handing vele teng u ICT te planning te INPR hei kan video siam le ti vel kan portal a hen an thokrim em meya ani kha kan lo me tin khaba ka khan sarkar official vonia hian kain du tho khop meya kan mi poimo te in ron tel kim viau ni kan sia a sarkar official na thok zong zong sarkar na thok kan ti zong zong khain ding le teng u le kan lom me tin hei PSU te kan neya board te kan neya khatiang chi kan PSU le kan board kan official te kha azit ko hanti te MIF ko KVI hantiang chi kha kan chairman te kan MD te kha kan omin ka sia khongai takin inding le lok te ang alom ome tin khang ba ka khan association lampang hi kan somnual boka zilai pol ti te central way me tin khang ba ka khan association chi sang kan soma so yang khan farmer union lampang te tin corporation lampang kan chuai tu te po kan soma union ang zong khan khang kha khongai takin in thun mun tang khamin din sak vele teule kan om chuan association lampang ok hi ta khen an tam vak lo ni mai thei ole alom ome tin ani chuan institution lampang MZU veti ti da kan somin ka ria khatia lampang kan omem institution lampang kha khi ta khian kan hu phachia lawa dingan oma tin autonomous district council ti te Sinlung Hill ti lampang kha kan som de nual mei boka khatiang si kan omem aron kal thleng them voinia hian kan omlo aniange engpon ni sela voinia hian mi chi sang
in ron tela research wing te po an tel ti ka sia a research wing member ong kal kanam chu khoi han ding le lop teng u alom ome kan minister hawin ole i engpo ni sela i kan sei lo kan lam lo zong zong chu po khavoi ne hian kan lo lom chu ani ti kha kan han sei du a hemi kan han holding kalpui dan tur hi chu kan se trin aron senga hai kan cm te tin hai kan puro ta pupisia kan minister agriculture minister te pon aron seidona ke chung ka seidon lo wa amaro chu han din chota ka chuan atlang pui zoi zoi point linga lek han talan kan du achu he kan han holding scheme hi thil lom lian deuh panga in a oma chu chu kan se trin seidona amar chu aya la sor zim le chuan lom ni in a then thaya pakhat na chuan hemi thai thar leile shal chungchang hi a hlom lian dar te zinga mi ani a apani le na chuan entrepreneur ho kha an om le ta ni tiang khan hlom lian deuh chin hi ang pon a soi thaya a ai detail kha chu kan se tri soya karon khe kanga ti chuan tuna hian tukin jing kheng khan data mizoram pu mi hi kan lakhoma farmer hi sing hi le sang ruk vel thai thar bi ka hian ain ziak lut to a ti chuan data entry hi tun thla kan zo man do na chuwang chuan mi sing thum vel hi chu hemi thai thar market kaltlang hian kai in kai thei tura kan ngaya ti chuan entrepreneur ho le midang dang tu na voinia tanga portal kan han atanga ron mangtang kai tu ten en phe chuan mi sing thum singli don vel lai hi chuan he han holding hi an chhor thei tura kan ngaya chutia ang mishing zo zai na abultran na pilot phase a kan mangtang kai ni chuan Mizoram economy a hian na satakin a contribute kan be sei ani ti chuan he scheme ina a ken poimo em pakhata chu moral reform a system a hian kan bil telani ti lai te hi kan han sei tel duwa chu ta chuanin tunma a kan sarkar ma state scheme ne khan compare lo shami la khai khin lo shami la khami ne kan khai khim chuan thil in let ling hlawani chuwang chuan asem le athona impact top ang chi kha om velem don lova loan kaltlangin loan mangin thil ti kan tum ani chuwang chuanin a system a khan keima ani abuai pui tu tenge ngei pon sum kha kan khoi ve don lova beng hoin an khoi don awangin corruption kha automatikin kan check ngal a kan in ngaya chuti ang chuanin a system shim kha akal dona tin thil pakhat hemi kan bule bal thar shim kan agriculture mason na kan backbone tak mason na in na na hi a market a omin kan sia chuwang chuan po hi aleina a shalna a om chuanin mi hian an thar thurang ti hi kan rin dan ani a chuwang chuan khalam zong khan han holding a po hian ma na satakin kan ron la don ani a to bera kan soidu a chu hey han holding scheme hi avoi khatna enton tur omlo thil ani a rin ain a haw tak angreng khop meya he han holding team kan chief minister howin kan han thu a voi som pasre som pari vel kan thuin ka sia a harang reng khop meya ti fu tok lo te a kim lo lai te a om ngei don ani ti hi chu kan chiang sa a chuwang chuan hun lo la om tura ril ru in hong takin tu te po in min fin chua khatianga thuron min pe zel tur khan kan som cheu ni kalome